Raktoy, raktu, ha kabom. I go you play Dragon Rock. Irwan bu you Ahmad hamale kam bajule. Ichaman papanyay ni kajingalang kajongi ani kapor. Ikinom bolong. I go play. I President Rangba. Jangka party UDP badalang ni kapor. Baderu MLA jangka Mairang constituency. I go play MLA na pomok lang badai pakna jonga ngai kuble hiru kumju kiblai dewe keren haswa jonga nakaliang skepri jonga HSPDP ru ngai kuble kumju kirurong ba baralang ni kapor kumi ba syap na pomok lang ngai kuble kirurong ba bawan lang badi bawan lang nak party HSPDP kibahiye basem jonga kami may beralang ni kapor ay kublei kat sebalit mga ringkat ke jingdoy ani kapor nganong clear ru ikipay ba bai jonga kilong pa samla kanthai bat senrang ngai kublei yapi baro ani kapor kajingwan kajongi ban pelong ikani meeting hapo soyong area kadai ban pensyai ban penithu UMP candidate jongi ba Robert Jun Kharjaren manong yapi karon live on New Delhi ki constituency kapanyale namta kani Shillong seat Lok Sabha kadon kumbakan riulak khasaulak ki voters namda kani ka Lok Sabha election namda kani ki Shillong seat katkum ka vote share bangiyo mangi naka MLA election kabaladak ka party ka babun botam hakhasi chaintia ka party ka ba yo pun botam dei ka party ka jongi ka party UDP ha kabom bot kumjur apo kalama jong RDA ngilai trailang bot ka party HSPDP duna ya ka repun hajar tam yo bot maki daya plus lang gane berartli ngingim donasyo ya ka lailak sanpusan hajar ha kabom ani kapor nganong UP ngi kwa boro kibabun bakwa ha kajela kajongi piki kwa batsen syano ka party rilom jongi Henry Karkup kajing pet de number ba idon jing kermane dei ka party UDP hapo kalama jong ka RDA habang RDA dakan ma pare dalay nang ni yola sya pila japo ka khat nai direk piwa ja ka RDA nganong ipilupa nang ni kadai ka simbol bom ha kabom hani kapor nganong ipi kidan giwe ke party ru gire ban batai ke party thmai kong ka party VPP umay ban kanto andre habatai ka statistics sangur ke MLA gidan kong ka vote share sa pusaw hajar ei ngam kwa ban kanto andre ngane thu ipi khambun number jongi takada ki paiba ki bathai nai sakma nakaliang kinong kersan ki jongi pet ba ka party UDP kadon sakathong bat ngidon mangi kajingkerman ngam kwa kron bon giwe ki party kum ka party NPP nganong yepi bat no kala ye trailang menta kitip kambha mathi ye trailang bat ka party BJP ngam kwa ban keran ban kentho ai kan stang kanuksa nanga nang ni na soyo umdai ban kentho yano ngilong gibre giwadon buram kum nganyalam hi mga kum umali jogi ani ka po ngam kwa keran giwe gibenta henre ngam keran betang ya ka constituency na jong buon giwe gibahektir teng ka tamay kaktin hanni ka ju jakahi la sa kentho no dei ne
hakani kaju cakap yang mga lapon ketien balap sya kanto pre haurang ba balik bah yau amde ba kanto re kaladon ka video takarau no ti don archat ki bedrew hanne ka perthai don iwei ka number 1 dei ubreu ubakran shwa seperkat hadir bat baar ubreu uba perkat shwa sakren nga syem itu number 2 ne baar nga kwa pan perkat shwa sakren namar ngalayo kajikai omdei bantam telik omdei bantam kanu kajik ka okor kaburam dengan Bu Ahmad takarau ai kan sedang nanga kipat ba jang inang soyang ru ai kan sedang kumta ngidei ban berkat shwa sakren hanne habang ayeng hanne ru om machuan ban syukran hereng berkat kumno ban keren man lagi area ngalej berkat nama kadon lakajong kajing berkat lakajong area lakajong stai rekam takarau hanne kapor ano yapi ngamdei beri babon ketien Henry Kambun kakam hanne po konstituensi lajang kat dalam giwe ke parti balang meeting man la kasniu man la ka area ngalas dang swanga nakaliang wemele jong ka soya konstituensi balik kendolut yaki khun na jong ngade khpa ka soya konstituensi pa phi lajit ka mandate la yanga kumta ngari bande abang yang ane kadon chi spa life hui teli ka sub unit hanne po soyang constituency jan borong la pilot sa phunri teli ki polling station la pilot la pendak menen kasi hanne po silen ki namar badai kasi bakam kamit ngalayo pendak sendan hanne apo soyang ngam kwa ban klan bun ban batai ya kakam re ai kakam kan kamjam ban ya katir hanne apor nganau ya pi ki don ki wewe ke parti ki bawan ban pin sawa haman la kasniyo henre ngong ya pi ki pajba wat jujit dendet ya no gano wat jujit dendet ya no ka parti namar tang bosubang kajing keren tang bosubang kajing ruai pinyanyan no syawai ka parti henre haka ka syam pi pa syano nga ngayon ni kumukpa baay kamandian mafi pa ba nganong ipi kata don gibong ru ka MLA election day dakaway ka MP election dakaway Henry ngongem kadai kaju haka khalai tere ko banai me manta nang dap si khadway banai dang iyo kajing job baro sansnem ngini bantip parti mano badon hakabor menta hanni po soyong konsensi ngidai ginam job don mangi hakabor ngidai bantip kam halor mangi kapati dipi po soyong ya kiwe ki parti kinyale kat bala banpin sakama yangi banpin bi yangi nganong yapi nganong pi mentaro kelas ng persyang bangalale man laki area man lagi police station man lagi dang ngayo snow ni khubor hana menta lainnya yang parti NPP hana let chanis kadia guntre let yos kamono let ngillet no syaupra kadaitan kajing penbit wat jebit hi kina kersa parti UDP ngangong punta ngano ipi sapet kis penbit sakadiang sakamon Henry kis kambet mangiru kis kam sakara habang ayangan niru ngapin batay ya kata ngano ipi ni kapor habang ayat keleng ke konstituensi babun rugi keli le kamuno menta ngang lapin syai keleng ngapoy keleng kijaka bat ngaong kat bangayu kejat manga kidong kisnong ki area baper dapat tip yang ipajba babun hapo soyo konstitusi bangawan ubaput wemele ukpa jo konstitusi dakamen sim ka basngaurit wan pan jigersan namta ka parti UDP wan pan jigersan namta iba Robert Jun Kajarin ibanyale namta kane ke MP election ha kabom hani kapor
Manoy pi ngam kwa ban kren bun dan sai presiden rang ba dan sai ba Robert Jun Kharjarin ibalajan poino artat ban kren manoy pi ne kapor haba idon hanne hapo constituency tang bala Joshua ide betul don kekintin bang tang bala Joshua labiang dene kadene kata nama boleh ngano yapi kinong kersan kejongi giang tang bala job labiang susah pi kinong job kum kenduksa village seki office baper hablok ngano yapi kito badan awe kaliang kisem jinjar banyak keren ping officer kisem jinjar hamal laka kam begile bar agle hakikam kakai pateng apo surok kisem jinjar hamal laka liang Henry dalet kinong kersan jungi kibatip kinong kersan jabapot hanne apo konsulsi dapoi po office ngano yapi officer la sutuk la perkat arsin bat ngatip hiru tapsi pala kasya hiyo bay dene nabar balai ni dan angkat job ini bersentuh ya kata ngangkwa berkeren bun herai tajin kwa kajonga kadai bet nin naya sakma nganai kabor nakaliang kajonga kenmau ni kekentin nganai kabor haki area ki baper ki primary unit baper ki sub unit baper baki sub unit bangaladap yuk kejadut baro syemmi kata kabor ba ma sayalum ba kinam kersyat kikun jonga kinya teli bet kawe kinaya sakma ban suk kani kajingele kajungi nginte lakam yala kijong ban penjob don borom ya ke parti UDP nang ne na constituency bar rukumju na kasilong seat Lok Sabha election tang ini kintir ngangkwa bangkeran bun anong ipi bateli kawai ngin pensawabe haka khatndai terek ngin nyalek nyami pada baro bat ngin ya shonbek ya budam persya ya ka parti bom ha ka bom bat mentah bakut kumbang julehi da ka barakti ya kawai lut Tigalama ba piada biwanra na yin kapar kalama ba bunadu por pinye jok dua bur yang hana ni ada tem lupa tu kalama jok ban penedaw ya ka parti ke jadi da ka barakti syadin sakmat boro ha ka bom la barakti ha ka bom kublai shibun kublai syajarmu kublai kublai